Nun Herr Kollege Vuljanić. Gospodine predsjedniče, pravosuđe je ključ demokracije i bez obzira na sve argumente koje smo ovdje čuli, ne može se prepustiti samo državama članicama. Ne možemo imati 28 izdvojenih otoka bez čvrstih mostova među njima. Problemi sa državama u postupku pristupanja nisu tako različiti od onih koji se javljaju u državama članica. To je razlog za brigu, ali i za odluku da pregovori ubuduće počinju upravo sa poglavljem 23, koje je najključnije naravno za definiranje demokracije u bilo kojoj zemlji. Politizacija pravosuđa je jedan od tih problema. On je univerzalan, posebno u postupanju sa slučajevima korupcije. Korupcija i politika su u pravilu usko povezani. No, u najvećem broju slučajeva pravosuđe procesuira političke mrtvace, dakle oni koji su već politički mrtvi. Rijetko se događa, a to bi se trebalo događati, da pravosuđe procesuira. Vielen Dank, Herr Kollege Vuljanić. Zum Abschluss des Catch-the-Eye-Verfahrens Herr Kollege Iacolino. Grazie Presidente, signora Vicepresidente Reding. Consiglio, non v'è dubbio che una giustizia efficiente e rapida rende credibile agli occhi dei cittadini